TV News nabo igo TikTok nigo tugutukabuna Ndizi TV News nabo ugututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cy'obwekiro ya embassy ekero kogenda nyakoe asebara ikurwa Kisii kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwo Gusii maede chibasanguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri umwana umwabo wono chindunda chinyinge make use obujo mutakeire skuru chego abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiribuga ikomi kira rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi miao yako genda say baby business number 888090 igolio Ndizi TV obwansu bwo Gusii. Nogo semeri kwane andonsia soberto manchumoriana ni gwenda gutwara ritko riago rigia anekrotura se weekend ritko ria Jumamosi tariki 5 mutinyo gatano kabero makojirwe nemero nkebere niseto awritko regaro nimete na bange nigo watebirukunyo biekitiagas amo namangana ao anekro abakenya enseme abakenya barubikane tekro bakomoje serikali ya Kenya kwanza kodende nigo turase weekend to semeredina nigere ngia asabari bande kanisa Sibararo batararoro na bari ndete kwiruberia oje secretary tukori yange ni ngo barikania muramanya ari ante kwatika imenesko ya Gusii ekero kwira chinga kichao chabenyera nabo nyaro tukwati asense meri mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News digital mugasense ya YouTube na bagotanya Ndizi TV News onya chinga ki na boto tweet @Ndizi TV News kwenda karanga kiao na kwenda gutoma gutera se namba ira se screen ya igorabo asemagaso oboniga ekara my sons be harigetia segeti kya Gusii stadium ase timu ya Shabana ekosone timu ya Kisumu All Stars kwenda ndianda ikasense ministry ngwirana kumanyi katia na kwarene ya Kisii Isano na Ibere chabona basaka to kwada na shosho auta ane kwina marigune chibichago chira sechira bene iriane Brighton Makori Asogo chakabano mwanchumuri atiganda go chakiria yagenderete segeti kya Gusii stadium EKEMINANO kia National Super League wiko mwerio sentundeye anekere timu ya Shabana ekominyokanine timu ya Kisumu All Stars ya segeti ekyo ekaro Shabana erengete kubwa enko ye yugo sehosori yo erinde nyarage ko babanyangongo EKEMINANO kia National Super League asebaragoba yabono seritko lere Shabana ningegeta kiri gora Shabana ningeta kire ebwengo ye kyagara timu eko yerumagega nigere muranga sirse ye bwate point ameronke taneto isano nesato sensemeyo yabo haragenda sensemeyo ya ansemo ayo onsin nigo agendrede sensemo gose nakora CDB yo anali agendrede sensemeri yegeti kya Gusii stadium aseboningo yeyo ya chakire kati ya timu ya Shabana FC amo ne timu ya Kisumu All Stars asingo kumayumena goika Shabana nyarage kubwa engo yeyo erinde nyarage korarigwa ko babanyangogo big team ya EKEMINANO kia National Super League korinda Shabana nigo yatambukirige chararo nigera EKEMINANO geri ya Kenya Primary yagarugujija kase season teto jaganeria maya asigetie kyo kya Gusii stadium baga mangana ino bwanyora ya masaya mo gwetera simitandao ya ito ya Facebook Ndizi TV News digital gwetera sense meri ya YouTube Ndizi TV News ende we manyi
angengo yiyegendete asegetie kio kia Gusii Stadium konete atoskebosio aya amangana aitutubwate ayande kura sinsem tigatwenda sensemeria Nyamira ekolto konyoro mubunge West Muglango Steven Mogaka Steve Mogaka nigo wana nyareka otebuna niga arengete kwene kuna baremi bekemerie chae ase constituency ya West Muglango boigo nabanyamira ngoikerubare na kurigererwa banyore bakonyore ponasi yabo uyaniga yakwandari tukurigore karare nkase skuru ya Nyamwetreko asenseme ya Nyamatuta ward yakarekeranete asoko mwenia mugambyo yomo asensemeyo yaba ya constituency ya West Muglango ocharo abanyamwetreko n'abantu basiamani location abwaso mugambyo yaga agambete tuwaretirira mbirambi bune constituency naende igona minyoka chigoti mbegete nkericho twachite igoro na rero tutagite kurwania kutumie serikali erororo bae abarimi bechaye kibese cyabo na yinche na teba ngatwororoberane iraundi yeye itoko bari kibese abarimi bayito banyore kere kyabo abarimi batubucheire batukairi abarimi bechaye gomunyabere anga kare yake nachite nona tiga kansolo nduko nyancha no mochairman ogyanchore n'abatebinga pakabukie ukatwanjira nitorikira nenga abarimi ko kubare kibese cyose kurwe abana babo cyakubunga inche mogo cyakoe ebibungu amabati ARIA to bosoku garia arorwese pia abanekero bakoirana umutinyo kianda bairane skuru ya maskani na ENSE inyugweta maoro mumonaro twaeteire kona gwake nilinse aligo togocha kubeka chitile egere naenda abali mwanteberia abana basome bachikubeka chitile libuna chiria anene kero tutegete asenseme yuye kemerigie cha nigomo konyi bomurai bwense rigatigashagwa aburi tukuregoro hasumusankano bokorigeri aria takere gokorwa moncho ria sekemerigie cha yare nkasenseme ya kerijo nigobona tebune serikali anene ya Kenya Kwanza niyebete meroberio yogokora obokurumi amo nimechande ndeyonsi era sensemo ya kemerigie cha aseboiga boria ba director becha gosebechitundwa ne factory awo kwene kibuna ngosiribale okungusana okukwirira OMOREMI otanyora engeri ya senjera endonge. So we want a report from you. Muende kotini mtoe hiyo court case, mnunue fertilizer mletee wakulima. Kwa sababu nyinyi wenyewe ndio mmesponsor watu kwenda kotini. Some directors are backing these suppliers, others are backing this one. Alafu mkulima anaumia. Na mfikiria atujue hiyo maneno tunajua. Before you leave Kericho, mkutane directors, you resolve that matter. You resolve it. We want fertilizer for our farmers. And we don't want farmers to suffer because of your personal interest in terms of looking for commissions from suppliers. I'm very committed to agricultural reforms because I'm persuaded that that is a way to build our economy. On a selfish note, I must succeed because this job has been given to me by the president, and therefore I must succeed because I need my job. You know, si ni mzuri kusema ukweli. So mimi niko hapo. On the issues of fighting illicit brews and bangi, I'm on it for 4.5 years. On these tea reforms, coffee and dairy, I am on it beyond 4.5 years. Because I know if we succeed in these 4.5 years, the other one itakuwa mteremuko. Boigo umukonyo yibo murai bwense rigatigashagwa na kwanete igoro yekemerie keya gechaye ikametena orthodox atebiru na ekemerie kyo gise korendwa yokiraje kwa baremi bekemerie gechaye rigasari nene boiga serikali nigo yake murekere bunaneji kwena kyo na baremi bairire kemerie kyo na gwekorera chinguru asense ito ya Kenya. About orthodox tea, national government we are willing because it's a good thing. The produce pays better. We are willing to have a conversation with the governors and the factories. We split the cost 3-way. The government does a third, national government, county government a third, and the factories do a third.
but not that bei ya KTDA. Hiyo hatuwezi kubali. Hiyo hapana. We will take it through proper market survey internationally. If Rwanda they are buying at 70 million, we cannot give money to KTDA to go and buy at 120. It will be a tripartite agreement. We'll get value for money. Asensemo yaye muraibu abangase bungenene kimani chungwa nibonera tebruna machiko ndonze aragikoiru asebunge hari arengede gochikwimukire birengo by'oboremi anene kemerige cyayamo namangana yekawa nigokira arachikwegwa libagari tangani elinde eserikali ya Kenya Kwanza nyarigegania magani yae asensemo y'oboremi. Whatever legislative proposals that emanate from this conference and these forums, we shall in the National Assembly and the Senate embark on a quick program to ensure that whatever proposals come out of this forum become law to be able to help our farmers. And there are many proposals, Your Excellency, that are coming from farmers, that are coming from our manager for our tea factories, some that even touch on VAT and taxation and VAT around equipment in our factories and spares. And since we just finished with the finance bill for this financial year, Your Excellency, I want to commit that we will continue to engage as Parliament, the National Treasury and your government together with the President to see to it that we are able to attend to all these things. But let me be quick to also note that in the last finance bill, the one that we have just passed, we did remove VAT or zero rate VAT on packaging materials, on everything to do with value addition for tea, so that we are able to value add our tea and ensure much more money gets back to the farmers' pockets. Kubwatakana bono no kurobekana gwakora kantrit kuri wara uruara etino mobwasi miora moja bakura wanarera morodinga nigo gati yabarai kurwa sensemo ya Rift bare banyarire bakuboria barayabo baba asmiura moja gutamokia serikali ilinde kurende baye serikali baga eraro simiroberio yo kwimo kiuchumi goro ekiagara kurobekana ngokoreta monjuri ndonsi kolengana na barayabo kurwa sensemo ya Rift Valley Nairobi. Ati kusiju kupinga, siju kuandamana, kufanya nini. Wangekuja hapa, waangalie kwamba kumbe kazi inaendelea. Na hiyo kuandamana hiyo ni kelele ambaye sasa haiwezi kusaidia kupeleka Kenya mbele. So nataka niwaeleze kwamba wakubali tu ya kwamba Wakenya walifanya uamuzi, wakachagua Rais William Ruto, na wakitaka kufanya appeal, waangoje mpaka 2027. Tuende tena kwa debe, tueleze Wakenya waamue, lakini hii maneno ya kutaka kufanya shortcut. Kwa sababu wengine nasikia anataka kusema tufanye masa hii tuchukue signature sijui tutoe Ruto kwa ofisi. How? Katiba ya Kenya inasema kwamba ukiamuliwa kwa wingi ya watu, wewe unakuwa president. Na hiyo hakuna mtu alilalamika wakati results zitolewa na watu walifanya uamuzi wa ukweli. So kwa hivyo nataka niseme ndugu zangu wale ambao wako pande ile, mkuje tutembee barabara moja na tujenge Kenya hii pamoja, kwa sababu tukiungana tutakuwa na nguvu. Hiyo ndio nilikuwa nataka niseme, kwa sababu wale wanataka kuchochea watu, kupatia watu mawazo ambayo haistahili katika Kenya hii na vitu ambayo hatujawahi kushuhudia. So wanataka kulete. So kila mtu afanye bidii, kama ni wakati ya kampeni kila mtu apige bidii. Ndio tuone sasa ukonvizi wa Kenya, paena sera, alafu kutoka kwa hiyo sasa labda wakupigie kura. Lakini kusema kwamba tutumie mbinu zingine ya kutoa watu katika maofisi, haiwezi kubalika. Boigo abaraya bonigo bamuboli murai bo mubwasi miuro moja wani Kenya Raila Morodinga kohene kebune sko ya yengo tigarere ekiaga Raila ntigaberu murwaniriri bwa mangana mange asinsito ya Kenya na onyeneji county ya Nyarde chikurana na kigaje kurengana onigo badena yaya Raila aisukutika amandamano gosokurobekana nigesko yaye era tigare korenda ligienjera yo kugambana serikali elinde bintu bya bigonchoreri asense ya Kenya. Heshima hata huyu mzee Raila. Hata vitu vingi ambavyo sisi kwa Kenya sasa tunaenjoy. Tena struggle alingangana naye. Kama hiyo mambo ya devolution, kama mambo mengi. Hata freedom ile askari zamani alikuwa anakuja tunashika mtu na tupa ndani. Kuna vitu vingi vimebadilika. Lakini ndio tunataka kusema kwamba wacha tumie hii wakati wake kama statesman. Ile ambayo kila mtu anamheshimu. Hata nashukuru mheshimiwa rais huyu Dr. Ruto. Alikuwa amesema kwamba wacha tutengeneze official opposition office ile ambayo itastahili hata huyu mzee mara atakulia ile masare yake ya mwisho kama maruburubu ya kupambana mambo ya Kenya. Wengine wanakuja tena wanaanza kupinga. Sasa haya tukatengeneza mambo ya bipartisan
ili waje waongee, kwa sababu mambo ya official cha IPC hatuna nai. Tukasema kwamba hii watu waongee ndio wakawe. Ndio wengine wanakuja wanasema hatutaki tena. Sasa mnazungumzia Kenya namna gani? Hata mimi ndio kwa rais, hata nikianza kwa point hiyo watu waje koti minyane naye. Kwa sababu Kenya kuna watu, kuna mali hatuna uongozi kama MCS area fulani, wajumbe constituencies mali fulani. By election ikafanyika. Ekero tutugerete asengani yoyo kurobekana aburi kwa kanita siri tukigoro ni gomo senator we county ya Nandi Samson Jirigei neranyarire gakomoje bari bakora dokurobekana kwa saderuna bono ninga kinsi ya Kenya takire kwerusia sokurobekana na kubeka mangana buya erinde abakenya banyarwa usikobosyo ekero barure aso uchumi ere nkongbono ikera korenganere maandamano tari araranyare kagokonya uchumi kumekerero konena barayigo chamo na ukwana neriugirimo. So what really I want to call upon the police and interior minister and other agencies to move with speed and arrest Raila Odinga and other organizers, because they are broken the law, they are abusing the human rights, they are abusing the democracy that we enjoy in this country. I think let us arrest him. What is the worst that can happen? I don't think there will be anything that the worst that can happen in the country. Kenyans will be happy. Kenyans will be free to move and do their daily chores across the country, do their businesses, go to their workplaces. We will be able to revive the economy. The economy will not be revived through demonstrations. The cost of living will not be brought down through demonstrations. The lack of food or issue of hunger prices and other high cost of living will not be addressed. The only address of fixing the nation is by ensuring that we go to farms, we plant maize and harvest, which is almost ready, and we thank the government for the subsidized fertilizer. So I think it is the right time that the Minister of Interior and the police bite the bullet, arrest Raila Odinga. Is not above the law. Why are we treating him as a demigod? Yet is destroying the lives of many Kenyans, the economy of the country, and therefore and I want to dare the police and the interior to arrest him. If they arrest him, I will give them a very serious bull. Asenze mende bari kurwa somo bwasi miuro moja ni Kenya bakora wana Kalonzo Musyoka iwe igoro muraiwe kyama kya waiba oyinero koreto kurobekana asenze mayamba chako se burito kurigoro ni onere so kirina ukwana ningeko bakogenda so kurobekana asa komoje serikali ya Kenya kwanza munateri gotegarire birengera byaba Kenya aboigo nigo baorogeti gutesereka kwa bekero barositie kamati eri yariko kwana chingwana ya magande na bypatsan. Kwa nini tukafikia hapa? Tulifanya hata tuko tayari tuwenye mazungumzo bipartisan talks. Mmoja wa viongozi ambao sisi Azimio la Umoja One Kenya tulimteua hawe hapo ni seneta wa Kitui, Seneta Kio Wambua, na pamoja na wenzake wakaweka kila juhudi, tukutane, tufanye hivi, tukutane, tufanye hivi. Hawakuonyesha nia safi. And in any negotiation you have to demonstrate absolute good faith. I'm a professional negotiator and I know what I'm talking about. Engwane yobono ya Kalonzo Musyoka nango ikomwero mangaito ye Chinsa Isano Ibere konde nyona chikura nyisa ikomi nojikonyora yomona mange kunaenda twatuka imena isiko ya Gusii kurende bono niga Maison Stock kwenda Asegeti Keusi Stadium ASEKEMINANO ye timu ya Shabana FC torebobe enda kokosoria ni timu ya Kisumu Oro Stars asikoikaboniga patarabekana gose onde bwensi tararora egori yoyo mwabo EKEMINANO ikuni kerega tindi sana asensemeyo igogenda kubwatie EKEMINANO ikugwetera asensemeyo mitandao yaito Facebook tonyora Ndizi TV News Digital oiga asensemeyo ya YouTube na watonyora Ndizi TV News EKEMINANO ikyo nyokebegire eyamase ya Makori Asegeti Gusii Stadium yakari timu yaito yonsi endito era asensemeyo nanje unangurwa nango myoko Asegeti Gusii Stadium ikyagire kero kyane nanje nokebekire ekara kujigotyoderire timu yaito ya Shabana toribobe Tuwabotere na Joshua utakurwa sensa meriende ye studio uyone kuna maliwine chibi chago chaira senjere ya bene nyasaye gako nganjira na ya wanjere etura umerandi tukira chimo tato asumuruberio bwensakia kuna botamberiane Brighton Makori.